دوستو هەڤالên hêja dema û xweş be hêvî dikim rewşa we baş be. Rêxistin û tevgera xapoçî tiştekî wisa kiriye ku neterê berê xwe da civaka Kurd ser asta bingehîn, jin, zarok, jina jînolojiya wan re çêbikin û yanî wan li hemberî civakê derxînin qaşoke ev civaka hanê civaka nêr e ne civaka mê ye. Civaka mêr e ne a jinê ye û kîn li hemberî mêrê Kurd, li hemberî civaka Kurd, li hemberî dîroka Kurd tiştekî bi vî rengî PKK di nava civakê de çand û navê xwe kir tevgera jinê û navê xwe kir reform û navê xwe kir şoreşgeriya jinê û jînolojiya û hemû sextekarî û xapanin. Qurbaniyê sereke di vê tevgera hanê de jin e. Qurbaniyê sereke û armancên sereke di vê tevgera hanê de zarok in. Ji salên heştê û notî û heta roja îro zarok tên çekdarkirin. Ev tawanên şer, ev cinayetên şer vê rêxistina hanê dike. Nasnameya Kurd, hebûna Kurd, civaka Kurd, jiyana Kurd bi tevahî li ser van astê hanê, li ser van bingehê hanê zarok, jin û civak hatiye armanc kirin û gelek texrîbatên mezin, gelek xerakirinên mezin PKK di vê civaka hanê de kiriye û pê lîstiye. Ê ku bi PKK re bûne alîkar di vê mesela hanê de heta roja îro qateke ji rewşenhevîrên girêdayê rêxistina PKK, ji nivîsxwarên, ji ez çi bêjim hevîrmendên girêdayê vê rêxistina hanê ku çavê xwe ji komkujî, ji heval kuştin, ji Kurd kuştina ku PKK kiriye çavê xwe jêre girtine ne tenê wilo bihane ji van kiryarê han re dîtine. Yanî kuştina yekî wekî Enwer Ata karekî şoreşgerî dibînin. Kuştina yekî wekî Çetîn Gungur, wekî Sayma Akşin, wekî Lamiya Baksî, wekî Mihemed Cahit Şener karekî welatparêzî, karekî şoreşgerane di rêya Kurdistanê de dibînin. Ev rewşenhevîr û hevîrmend û nivîsxwarên di nava vê rêxistina hanê de. Ez gelek kesan az dikim rojekî ji roja ez jî bi vê tevgera hatim xapandin. Ev 15 sal e ez rexne li xwe dikim, li vê dîroka hanê jî dikim, li serokê xapoçiya û tevgera xapoçiya û rewşenhevîrên xapoçiya dikim. Yanî niha di van qunaxên dawî, di van salên dawî de gelek tişt dibin dibînin. Îdî tiştekî wilo veşartî û eşkere û bi mij û bi moran nemayî newêrin. Berê xwe bidin afû. Newêrin berê xwe bidin PKK. û dibînin ku PKK heqwasa dixwaze Kurda destkeftên Kurda tarûmar bike, destkeftên Kurda teslîmî Colanî kirin. Me got, me berê jî ev hişyarî da. Niha dixwazin destkeftên Kurda li Başûrê Kurdistanê radestî dewleta tirk bikin. Ji xwe mewzî û çeper û deverên ku dibin kontrola wan de bû jê vedikişin di dinmîtê nadin pêşmergeya. Ji xwe şerê vê ala xweşik û pîroz dikin ala Kurd û Kurdistanê. Çawa dewleta Tirk di qunaxa damezrandinê de di medya xwe de salê 1900
27 28 30 ala Kurdistanê di rojname ku ala xwîbûnê di rojnameyên Tirka di şerê wê têkirin di eynî astê de, dijatiyê de, dijberiyê de şerê vê ala hanê têkirin û di nava PKK de û di nava kutleya PKK hatiye çandin ku ev ala HDK'yê. Tevlî ku heqxwasa Kurd li Bakurê Kurdistanê, li dîasporayê, li Rojhilat, li Rojava vê ala hanê wekî ala xwe dibînin, apoçî xapoçî tenê rêzê ji vê ala hanê nagirin, MHP û Baxçelî tenê rêzê ji vê ala hanê nagirin. Ev qatên yan jî nifşên yan jî kesên ku nêzîkî vê rêxistina hanê heta vê ku ji nav PKK dûr ketin yenî hinek kadroyên ku ji nav PKK dûr ketin wilo bêdeng man naaxivin, rastiyê nabêjin yan jî dibêjin nîvkuştî dibêjin, xweşik û eşkere û zelal nabêjin. Ez mînak bêjim mesela mamoste yanî Akif Hesen. Akif Hesen didimekî berpirsê rêxistina PKK-ya Ewropa bû. Li ser medya derket, li ser BBC derdiket. Hîna ez li Sûrî bûm, Akif Hesen ereneke soycûsû niha wê açıklama bide. Hîna ez li salên not û wan salên not û sisê, not û çar wê qunaxa hanê de heta not û niha Akif Hesen mi ji BBCya Tirkî hîna li Dirbêsiyê mi wî nas kir, li vê derê wî nas kir. Gelek şahidê gelek bûyerayî. Di qunaxa Romayê de, apo dema hatî Romayê berî wê. Yani ê ku di cihê Akif Hesen de bi ku çî Libnanê û gelek tiş dîtine û gelek bûyer dîtine û wî şirîkê gelek tişta. Ê wek wî gerek niha pirtûk li ser PKK çêbikiran, pirtûk li ser apo çêbikirana. Bi qasî ew bi apo rimayê, bi qasî ku ew bi PKK rimayê di emir sê emirê me. Yani mînak ez dibêjim yanî rexne dike xwedî helwest e lê ne helwestên wilo zelal. Yani li gorî têxwestin wekî helwestekî wêrekî rewşenbîrî ne hizbîtî belkî ew camêr yanî wilo li min nere ku ez yanî Miştelamê û PKK bî kîn û nizanim çi û got jî wilo di nav civatekî de wilo gotibû yanî. Di nav civatekî de yanî behsa yanî vê nirxandina hanê kiribû. Xam nakin nerîna wî yanî. Gelek kesî wek wî hene. Ya berî demekî mi biraderekî dît ew jî endamê komîtana wendiya PKK bû, di gelek deverên hesas de, di gelek ciha de beşdar wekî gelek kesa yanî. Yani dema Salih Aras nevisand wekî lêrikûnîner, wekî nivîskar, wekî şahidê bûyera her kes wê yanî mejêr ez yek ji kesê ku jêdera gelek çavkaniyê me enformasyonê me Salih Aras, mamoste Salih Aras. Gelek jêder û çavkaniya enformasyonê me li ser dîroka veşartiya PKK. Ew ku me naz nedikir mamoste Selîm Çîrokeyayê, heta mamoste Selahedîn Çelîk, yan jî rehmetiyê navê wî çi ye ê Mêrdînê Şükrü Gülmicî. Ev kesên ku ji dûrî rêxistina PKK ketine Salih Dundar pirtûkê wan, nerînê wan, meqalê wan ji mir bûn wek mal, wekî bingeh, wekî jêder ku ez nirxandinê xwe li ser PKK tekûz bikim. Ji bilî pirtûkên apo, erşîfa serxwebûn, erşîfa berxwedan, erşîfa dengê Kurdistan, ji bilî tijîba şexsî, ji bilî tiştên ku ez îdî dizanim yanî.
بگشتی اف ازمونهیا للجمع یان جی دناف ده کباناده اف گنجینه یا انفرماسیونا آکو لجمع خود سپیره فاندشتی هانه گله کسین که هنه دوری پکیکی کردن ولو نبون خودی هلو اوی که هنرمندن جی یعنی ده قناغه که ده نزیکی پکیکی بون دليوان بجياني نبون قادرو نشون عسكري نبو كاري عسكري وكي خليل خمجين وكي او ديار وكي بسر شاهين قالك هسا فكيكا وان رزيل كر فكيكا وان بيس كر فكيكا وان كر وكي كوشكا كوش يعني جسيا خو بترسل دو هناك صالان ده وجا هناك هلبس جي نفسها مثلا ابو حكيم سفقان دوي قونا غاني دشقول هناك هلبس نجي نفسها ديالي والبس يقول كرسترانا زي بشر بحصاي كر اللي بشر فانا حمو فقريان وي اخرى ابككي اكو هندري ويد işkenceye psikolojik ditine. Ve geriyan ve ahura ideolojik xapandini APK'ye ku hakaret u ihane u piskirin u çukirin u xainkirin têde dîtin. Hemû wilo buwan şêrîn e. Buwan şêrîn yani. Mixabin wilo qatekî yan jî nifşekî ji hunermenda ji rewşenbîra wilo xwetin parsekê PKK'yê dibînin. Aynî gotina Alî Heyder Qeytan heye li têkiliya xwe û PKK şirove dike Alî Heyder Qeytan dibêje ez li PKK dinerim û li xwe dinerim wekî ku Alî Heyder Qeytan bêjiyek bi li ber camiyê wekî zarokekî bêjî bi pîç bi li ber camiyê û PKK hat wî xelas kir û wî mezin kir wî bi terbiyê kir. Ev gotin, ev nirxandin, ev salixdan, ev şirovekirin, ev ravekirin a Alî Heyder Qeytan têkiliya xwe û danûstendina xwe û nêzîkatiya xwe ji PKK bi vî şêwazî dinirxîne. Wekî zarokekî bêjî pîç bêdê û bêbav li ber deriyê mizgeftê PKK hat wî rahişt û wî mezin kir wî terbiyê kir û serê wî şişt xwarina wî da wî bicil kir û nizam kir. Wilo li xwe dinere. Gelek nivîskarên me, gelek rewşenbîrê me xwe di wî halê hanê dibînin. Xwe wilo dibînin. Yani salek di sala ji PKK ne ku ji PKK xeyîdîne. Çor zewicîn, hezkirin çêbû, nizanim dinya wilo biçekî mejiyê wan hinek pirs çêbû di serê wan de û dûr ketin. PKK wan îhane kir. PKK wan pîs kir. PKK wan rezîl kir. Wan bi kuştinê tehdîd kir. Di nava platforma de, di nava civînên rêxistinî, di nava civînên gel de xêr çi yê heval Xelîl Xemgîn çi derdî ala heval Xelîl Xemgîn xaîn e. Mesela diyar çi yê heval wela diyar xaîn e. Çû ji xwe re zewicî û nizam ce. Heval çi mesela Hekîm Sefqan e, heval Hekîm Sefqan me wîşand Ewropa û ji bo ku qadro madro û xebat û xaîn derket. Van gotinê han li ser vana hemû hatî gotin. Hemû yek bi yek. Ew navî wî çi ye wê ji Qamişlojiyê wê mala berko wilo çi Arjan çi Peywan Arcîn. Peywan Arcîn. û ji xwe dev avêtin namûsa Beserşahî, namûs pêv nehiştin. Tiştek pêv nehiştin. Lê vana dîsa wilo vegeriyan li cem vê cemaet, li cem vê rêxistina ku wilo wan fetih salin. Wan pîs kir, wan rezîl kir. Wilo bi koletî, wilo xwe hewceyî wan dibînin. Xwe hewceyî PKK dibînin. Xwe wilo pêl serê wan bikin jî bu dilê wan şêrîn e, bi wan xweş e. Ev çi ye? Yek were
جمر جعالی پسیکولوژی و روشهانه و کسایتی هانه نرمنده روشنبیره البستوانا ور جمر شروع بکن ور جمر کسایتی حکیم صفقان شروع بکن به چه آنی سریوی به چه و رویه و کنتاکته و دیسا به نهاد ناوا جماعتا آپوچیا دیو نقد خیه درو وقتی که قدخه بو هلبسته از قدخه مدن بسان نها نقد خیه جمر في مثلا هاني شروع بكن أتخوازم براسي أتخوازم فيم بكم في كسايتيا كو لسر قاطر روشنبيريتي حساباندن لسر از ميناك از ناف دبيجم حكيم صفقان برن يعني نتني أو يعني في داو يجي وانا قادرو ينكفنش خوا أحمد حسيني دناف ده حليمو دناف ده وانا إيكو آبوچي نو وانا آبوچين كيفنن يعني ولو خوا دبينن كو مجبورن جيان بي بيسكرن و حقارتا بككي نابه لجمان ولوية ديتن يعني إهانة ديتن ترس ديتن حقارة ديتن أو دلبخين آبو لبر آبو دنابا جواتا زلاما و جنكا دكامبا شامي دجير دبيجي أزيتبكم جي بيركا بيركتر دوی هلوستا هانه آپو نزیکاتیا خویا نظم و پیس و قرج پیره کارجی ده دیار کرن اف جینولوژیا و مینولوژیا و جن و آزادی جنی حمو دروه حمو يعني مرد كار برحتي بجناوي وي قحبلوجيا تشتيكو آپو آني سري جنا كرد هيجايكو أو حكيم صفقان يعني هلبستكي سر آپو نفسان بو قحبة دنيا نا جرك حكيم صفقان هلبستكي بنفسين قحبلوجيا يعني هنگی آپو جنا کرد ایشانی کچه کرد ایشانی و زلامه کرجی ایشانی لیدن يعني ولد بروان در درباز بپر نورمال دول بخوين اقواس حقارت و إهانة و ترس و جيفير يخصنا هاني دي سا كونتاكت يخوا بپاكاكير فاكر دريا مظلوم عبدي دريا زهاد كوباني افشلا كوباني افيكو ونها يعني افضل بخوين زلامي ويجي تشيبونه لكوباني يعني افكسين يقولوا شو كوبانينا وزلامي دلبخوين انها ولو دلبخوين چند قرشش وان دشين جرودا وجبريكا خو وان كرينها زلامي تشيبونه مهنك زلامي وي لاويشي ديتن لبونيشي مديتن يعني يكش زلامي دلبخوين لبروكسل ما مستوت بخير غاتي ونزارم شو نهات بالا من نكت بالا ما ويل لبوني ديت روي خوش مرد دا عالية كي ولا بري خد دا عالي تشي تكي تلبر تشي يعني وجا او دلبخوين وافشلا مهرجانا سينما كوباني شند كسن ولو هنا يعني يجي دلبخوين لجموان تشتكي ودلبخوين شخور زلام ملام تشيكري دردورا خود فينا رب سري سدي يك سري سدي يك جتشتك بسري دلبخوين هات بسري من بكرانا من ازيبتشما امرالي ومن حيفا خوش ابول هندري امرالي دي بستند اگر ابول امرالي اگر سري سدي يكها از دناوا پکه ده استقالا خوکر مدف جوان بردا ما استيفا خوکر وكي باكوريا غوتي استيفا مدفش كار بردا وبرخنا وبهمبري ونمخو وشارد ومنچو ادريسي خو الجم يكي داني ومنخو خص قنجكا وسينج ورو معنيا خو خص عنيا بكي وحتى روجا ايرو وزنر عليم وزنر رزيم وزنر ترسيام وزنر كتن بازاري قال كس كتن بازاريه وكتن ولو آناش ما بپکه کیره چکن تنا آخذم نيزيكي تنابن نايم زاخذيم والسكنيم
ومن رخنا يعني ولو كور يعني جهندرفه من رخنا كروز جبر از خودی دوزم مثلا من نتاكا كسية مثلا من شخصية عدنا فكيت بماما فرحات بروبلمي متنبون يعني بروبلمي مني شخصي نبون تشتكي ولو على قاوي بشخصي ما بجبابي بنيات زيدا بو قوتنك يشمر درفاي ريد بك اب عبد السلام مصطفى جبابي وي زيدا بو جفاضل زيدا بو راب قوتنك يشمر بيشه زوهات كوباني جارك انزارم شوكه ميدجي دي سكنان كسش حقي كس حديوان بو كوراب مثلا بيشين يا بيشكين يا اهانه بكندنا بجواد مستحيل متكاريز بمينم وز بردوان بكم وبر برسيار وكينها كنت تشتين دروا كل سر مدبيجن يعني ما براوي دايو مزانم شو حمو درو وتزانن دروات يعني فرحت على تشتين نوافو دكما يعني دعقاتي ويستكارم بكم دوي خو بقرم شعبي خو بقرم قوي خو بقرم وسروكي نووي هرن انت قريب بن هرن نظام شو بن بيدنك هرن بس نظام مصطفى كمال اتاتورك بدون بيدنك بس باغچلي وهدياش باغچلي بشينن بيدنك ايريشي آلا كردي بكن بيدنك ايريشي كردستاني دكن بيدنك اف روشنبيري وان حمو امان حمو اف je vais يعني معدني وان أذى برادرين ما خورا وشمير جد من وتي بحصا ولود بروكي شوشتي تي بحصا كردايتية دكن وبحصا يكيتية دكن وبحصا كرد قرق شوابن وكرد قرق ببنيك وبارتي بنيك نبونيك كرد بونيك شخور لفي اف ميناكا كيف ميناكا روشنهويرن بحقاقا شخور لي تماشا بكن بشرمي ورن چنگوت نابيش گلی هوالا نوروز و پیروز و هم دست پیکا بها ایداینا بهارک خوش در باز بود کردستانی بریا 21 آداری نوروز هری مازن هفگرتنا کردا بود به تایبت لباشور و روژاوای کردستانی لسر پاراستنا دستکفتین روژاوای کردستانی او شورش مازن کردا کنگره خو ده سر شقام و گولانین کردستان مازن بیک و سنورا ببینن سنورین دست شکری چه کرن ام لبنده بون که نوروز ای سال یعنی به تایبتی لأوروپا او ملت که هاتنه پنابرین سیاسینه پیشکتینه هنرمند مازن ناوده هنه سیاست زانین مازن آلیگرین وانین اوروپایی هنه وکی دی نویسکار و روشنبیر هنه نوروزه که چیگن که ببه دستکفت هری مازن و مکملی و هفگرتنا که کردال 4 بشیم کردستانی بو پاراستنا دستکفتن روژاوای کردستانی چه کرن صد حیف و مخابل درست در روژا 21 آداری دا نوروزه لبونه چه بو یک لفرانکفورت چه بو کرد لکردستان بونه یک لپارتی ما در قلب اروپا دا در قلب ولات هری دموکرات هری پیشکتی ین جهانی ولاتا که وکه آلمانیا دیسا کرد جهب دور خستن کرد بونه یک پارتی مهشتا نبونه یک از بیا قد فام ناکن و از بی حرکت وان درست نبینم اوا بومه شرمزاریه که دوی 100 ساله دا دما کرد دوان روشا کامباخ دا بونه یک شمال اروپا هم کرد نبونه یک بونه نزدیک 7,000 لفرانکفورت جه همه بیجه اوقاس 5-6 هزار انسان بجدار بون اگر نوروز وان یک با هنرمند مازن سیاست مدار مازن حتی جه اندام یکتیا اروپا حاطبان ویدری بجداری کرابانا لجیه 150,000 انسانا 500,000 انسان کرده حاطبانا با هف گلو باشتر نبو 500,000 کرد هیزا خو نجانی دنیای بدن او کل کردستانی کرن
دنیا باشتر ما ببینه باشتر اعتراف ما بکن دما ترامپ تی دنوا گروپ این اپوزیسیونین ایران دا فقط بحثا کردات که معنی و چیه دیمن که کرد آماده ترن کرد سیاسی نه سویا روشنبیریا کردا بلنده تنها نوروزا کو کردستانی بو پیامین همون ریبرین کردات دا هات نخواندن نوروزا آمده بو و آمده دیسا اثبات کرد کو پایتخت کردستانه لإسطنبول واني سليماني حوليري ولأوروبا نوروز هاتنا بيروز كرن أوجي باش بون لباجارك وكا ميرسيني آدانا إزمير أو بتايبت يا اسطنبول وك مازنترين باجارك وكرتي دا رونشتينا واتيا نوروزي پیام نوروز گهشتن دا اردنگاریا نوروز دا یا ولات ملت کو خو آری حساب که نوروز ولات وانتی تا پیروز کرن کردان نوروز با آوای هری باش پیروز کرن وک امراضه که سیاسی دوجی داگیرکری کردستانه اگر لا اروپا هنرمندین ما به تایبت هنرمندین وک ماموستا شوان پرور ابن هف گرتنا رخنا بکرا باشتر نبول به هنده کبچید مثلا تنی با آلیه که سترانا بیشه بلکه های اوجی نبو کل فرانکفورت جی نوروسه اما در روژن وها داید که مروف حلوست خود دیار دکن او کسی که عبدو نوروزه لبانیو لفرانکفورت پیروز کرن ارگانیزه کرن دستو چاوه ها نیشن اما اگر یک بان دنگ ما باشر دهاته بهیستن هیوی دارم اوجی ببد درسک بومه جاره کدن اف که ماسی وها دوباره نبن دیسا نوروزه و پیروز به جبیر نکن ام ملت که گلک مازنی نوروزه ما دکاره حبونا ما آگری می بر خدانه هیزا می آمازن و حبونا ما وک ملت که جداج ترک و عرب و فارسا بهتر بسلمینه اثبات بکه دما که امبراتیا حف زیده تر قبول بکن خوشکاتیا حف زیده تر قبول بکن نکو یا بملت دم را نوروز پیروز بر لز میدیا ببورم بچکی دریج بو خم ناکه یعنی از ناز دکم خوینا وی جامعه هم بوا گلکی شیرینه لو ما ویدیو وی حیا داوی هشت آخافتنا وی حیا داوی هشت اف ما مستا يعني ناسكرية نافداره لسر حمو آس تيا ناسكرية ولسر حمو راديا جي ناسكرية ليكولي نره وكولي نره نویس کاره نویس خواره روشن بیره و روشن هویره و حمو تشته حمو هاتیه رخ نده که نوروز کرد بونیه لی پارتی نبونیه چیه نه چیه چما و نوروز لبانه چیه کریه و نابجن و پارتی نبونیه قاشو یعنی نوروز آبونه پدکی بو وشخوا نوروز ناسکری فرانکفورت تحقیقه بو لیور او دبیجه دبیل آبونه نیزی 7,000 بولورجی 5-6,000 خویای او چی آبونه خویای عزیزانم چی نه چی لیولو حجمارا دبیش اوی برادری دوی ناگر رخنه لپککی بگه دوی ناگر رخنه لآپو و پیواجو و انتگربوین آپو جبر که اف انتگربوین لگوری ویه دلی وی انتگربوین هانه دخواسته انتگربوین وکی شکل دو پارتی و چقلماز پارتی لگوری ویه یعنی او تشتین ولو لازم جیره هر بوان را اشخوا انتگربوی یعنی جا دخوازم حمو وکوی بن امجی وکوی بن اوی کسی که چونه بونه گرک بچونه نوروزا خواه بکرانا یک پارتی نبونی یک قروچا پارتی ببینی یک های خالی سر پارتیا خاپو انتگربوینی بدولت آتر که دخوازه
پارتیا پدکه فدراسیون دخوازه سرخبونه دخوازه پارتیا خاپو و خاپوی تا سروکی تا نونوی سروکی تا توتوی سروکی تا دروی دبیجه سرخبون نباشه فدراسیون نباشه اتونومی نباشه مافی چند بوین نتوی نباشه انتگره بوین اب دولت ترک و باخچالی رو باشه در انتگره به پارتی کلوت بشه پارتی چاوا ببین یک او چاوا ببین یک چاوا یعنی طولو تش عقلی خود بيجي تلسر هشي خوي تلسر سري خوي تش كرد آخذه تجور دا آخذه تجير دا آخذه تش كرد آخذه اب بارتي وشا ببنيك بارتي یک بحثا سرخبون و فدراسيون دي باريز اللي چاوي سرخبونه و بارتي يكي شر سرخبونه دي و فدراسيون جينا باريز او چا ببنيك بارتي منا بنيك تخوليا بارتيا خول سري خوكرو تهاتي بحث که گرکتر رخنه حلوستا روشنبیرانه نکو نا کیلی بنر بیج ولا فیا یکیتیا کردات خوازه یکیتیا کردا یکی جانه والی وانات خوازن چند حب کرده کمایی دامار کردیتیا جیمایی هرم به پققر انتگره ببنج بو پققه به بخچلی را انتگره ببن ویج مد خوازن اوجا میزیکی شوان پرورده به رخنه دکه یعنی ما مستشفان پرور یعنی و تاتشی وکی کیمانی وکی جرد حسیب کچیه آبونی یعنی شوان پرور بچونه فرانکفورت دوی خوشی و ندکر او کسین هنرمندن چونه فرانکفورت نزیکی وان نبود رخنه وان نکر لبری خدایی نوروزا بونه و هنرمند نوروزا بونه و روشنبین چون نوروزا بونه وان کلی آرمانج وان دکه آرمانج به ویدیوش که خویایی یعنی قاشو طرو یکی دیا کردات خوازه کرد ببینی یک کرد لکردستان بونی یک کرد بون لکردستان بونی یک و پارتی نابن یک مخابن مفه فهم نکر مخیره وی شوی و بسری تکوز ناد مال دنیا یزوت نابنیک ازوت نابنیک روشتی ویجی ام نیک بون یعنی ام نوک هفت شو دفکرین ام نوک هفت جین ام نوک هفت فکرین ام نوک هفت نفسینین ام چواب بنیک ام نابنیک ازوت سر آستا کو قاشو يعني ام نویسکارن و روشن بیرن از بیرو بوچونه نتوید پاریزم از آلا نتوید پاریزم تخاپود پاریزم از کردستان سربخو آزاد پاریزم تا انتگره بوینا به میتیر و به مهپیر و به دولت ترک دید پاریز از خوینا شهیدات پاریزم تخاپود پاریز اما چا بگه ام ناگه بریم ام ناگه بریم چی بریم ناف دکا بانا ده بریم دور بجمو خودی اف میناکه که جه وجا حمو وكي دنجي يعني دنافا ايكو دناف ده وايكو دور كتنه ايش بكيكيش دور كتنه جل كسحنه ولو نافي خود ناني خويا داويجن تنورا بكيكي داويجن سر سيلا بكيكي سديست دورنا خود دورناكن حمود طايا قطناكن موكي ديلين كونتاكتا خو بكيكير ديلين افشي يعني هنرمندن ما شيوكار هنرمندن ما ايكو دسترين اي دستري و شيوكار و ايه هالبستوان دبينين آبو حياة چه درجه حياة كيجان قوناغي حياة كيجان درجه بأرزاني كرداد فروش دولتا ترك يك راب رخنه بك بتابلو يكي بنظام بهالبستكي تنا بركيمن هنا بركيمن اف جهه براسي مخابنيه خمگينيه شرمزار كرني
اف برادر خودیه و تکستا هانه و هنرمندی پیر دستریجی گانینار هر دو جی دمکی جی پککی قیدی بود نما وی سترانا هانه قید کرن لگوری انفرماسیون الجمع جی پککی قیدی بود اگر اشخاص بمبرا جبر سر راس بکن يعني از نابجم سدي سد لا استخمين ديكم دما اف ستران هات قيد كرن دما اف تكست هات نفساندن صفقان حكيم صفقان جي بككي غيدي بككي جوي غيدي بو بككي وي مارجينال كربو ايزولا كربو وي بيس كربو وي بيس كربو او جي از قد خما نفساندو كي ورجير باغ هوال از بحثا بككي ناكم تبحثا اكيد كيابو هوال از بحثا دولتا ترك و رژیم داگر کری کردستان کو الجما قد خمه نالو تو بخودی که تاتی کی بخابینه ما بستات داگر کرین کردستان بو یا ما بستات آلاوین داگر کرین کردستان رخصنا پکی کو آلاو بعث بو آلاو میته اینها آلاو خامنه ای بو و خمینی و آلاو صدام حسین بو ما بستات او ولو زلام بو اشکره بیش بيد في تكستهاني ده اسبكي كرخندكم ازوير روشا بي سي كو از خستبومي ازوير رخندك ازبري قد خبو مزنانا قد خم تنا قد خيه بريس ما مستا بهنا شوي خديه بهنا شوي تنا قد خيه تنا انا قد خيه از قد خم اشتر بيج بس شما قد خيم يعني ريخسنا كنهات ويب باريز حتى المصري الشرعي مدك دشن كونتاكتين بنفيسكار وروشنبيرين عرب إيه المصري يعني تخوازن ولو انطباعك يانجي وينيكي كريت لسر وشنغو سيد هندري مصري جي لدجيمة أو نرى واني قصد أو مسألة الويدري هي وهناك كسندن هنا أزوان ناس دكم وهناك نفيسكاري وانجي هنا قزي كريناوي شو ويش عمودي ناوي شو يكي ولو وكي كرمكا ياوجي كرمكا ودموشه ومناوي يجبيركر قدقان نفيسكارين عرب ولو وان هيني تشيرو دجونين كرمانجي دكر كرابن جمر بيش يكيش عمودي مناوي يجبيركر خمناك اي بيبي رام بس او تماشا بك ويخلف زير بيش بيشي ميناكن ولو هاني يعني ميناكن نفيسكار و كسن كولو دخصن ناوي ما يعني ازمونه عامل جم عربا دوست وهوالي مني عرب مصري دربا مصري راش بكن حنا افتش تشيبو افريخ سنة هاني برتوكي من لقامشلو قد خنا او بيشنگا برتوكا او كل شي دكن هاراكول سرناوي رحمتي حسين شاويش برتوكي هو شنگو سيلجم از لجمان قد خبتنا قد خي هوال حكيم قد خي نات دمات تفي تكست هاني قهدار دك يانجي في سترانا هاني تقهدار دك ولو قلت برخناك ولو تشبرخو فديناك تشخرنا بيش يعني الدنيا ولو نها قواسطنگي ودريو پنجري الدنيا نحمو بگيكي وسازيه بگيكينا اوا از 15 سال بتنا سري خو از رخنه دكم بزمان كردي وبزمان عربي ومتجاري يعني بارسية خونه دا عرضه متشوكا خونه دا عرضه ومش بگيكي تنازل نكر وزناكم بس اي وقتها تنازل دكن ما مستقد اخا باوي قد اخا تقد اخي تبخديكي تقد اخي كالاش مربش اف في برادري هاني يعني
دمکی دستکارم ویجی بیجیم یعنی بس خودیه وی نرینه هانیمه دی کاری ببانا هلوسمانکی براستی باش ساغلم تکستاوی خورد تکستاوی نوژن او موهبه الجومی هبو موهبه بکردی چه مرد کاری بیجن تالنتاوی بچید بیجن یعنی حتىش ئەحمەد حوسەینیژی خورترەها vەگەرن جملەی ئەحمەد بدن بەر هەڤۆکێن وی ئێ هەلبەستی بدن بەر ئێ حەکیم سەفقان لە گۆری me ja ئەحمەد bi gelekî li pêştir e û nûjendir e û çêtir e bandora bawkuriya lê heye û nizanim çav ev me re dikare çareser bike çareserî demokratîk me re dikare jê bibînin lê lawik mewhûb bû bas bi xwe dirît katê çi şêr bêj piştî heqwasa îhane û behdele û şermezarkirin û pîskirin ji aliyê PKK dîsa vegeriya ew himbêza hane û vegeriya ew axura hane û ew tas û ew himama hane û qehpe dinya û nizam çi û behsa pesnê apo da ji vî deriyê hane derbas bû ji deriyê wilo kultura behsiya ku tu pesnê hafiza sed bide û dema ez apoçî bûm û ew dûrî apoçiya bû digotin apoçî li ser wî digotin ku ev zilam dema ku li Sûrî behsî bû ez nizam çi xwe ser rast nerast ez nizanim yanî ji gundê dora Amûdê yê digotin ku ev kes behsî bû yanî dibû yanî gelek kes hene bûn partiya endamên partiya behs û di nava partiya behs de kadro bûn nizanim dilhez bûn yanî ev tişt hebû vê enformasyona hane min ji hevalê rêxistinê li ser wî girt lê niha yanî kîj me qedexe ye mamosta Hekîm Sefqan ez qedexe me ya ti qedexeyî niha tu tê xwendin û tu tê dîtin û tu jî dikî şabaş û tilîlî û halana ji apoçiyar û apoçî jî şer dikin şabaş û halan kîj me qedexeyî ez ya ti ême ez yanî ez dema ev tişta vê teksta hanê me guhdar kir vê dawiye me guhdar kir min nezanî bû wela min nezanî te tiştekî wilo nivîsandî lê dema me guhdar kir bi rastî li ber te ketim li ber te ketim ev teksta hanê tekstekî rast û tekstekî xweş û tekstekî wilo atmosfêra te û derûniya te derdibirîne a psîkolojî a siyasî a civakî a helwesta rexneyî wê çaxê û a hemû çaxa yanî ême ez qedexe me bis xelk me dixwînin ez ti cerî nabêjim heval min nexwînin ez qedexe me heval min nebînin ne heval ez ji kesên ku pir derdikevim ji kesên ku ez bi gel re didûm û distînim ji kesên ku tehdîd çavê min aşkînin çokê min aşkînin pişta min aşkîne kesek nikare dengê me bibirîne hevala rê ez qedexe me bes ez têra xwe heme ez qedexe me li cem qedexekara ez qedexe me li cem sextekara ez qedexe me li cem xapoçiya û ev şan û şeref û rûmetekî mezin e ê wek te ev şan bi dist wan nakeve bavê qedexe hevalê hêja mamosta Hekîm Sefqan piçek wilo çend rexneyên tund ji te lazim e ku tu piçekî li xwe vegere derengî jî tu pir dereng maye tu ê wekî wek te pir dereng maye yanî ku piştî vê ev rewşa kambax û hûn xwe venegerin ê hema venegerin wilo bimînin ev layiq e hûn wilo bi layiqî xwe dibînin layiqî we yê pîroz bilwe me jî fêm kir bavê qedexe mamosta qedexe me jî fêm kir tu qedexeyî
باش بفرسم داويا بمجاري حتى مجاري كيدن دناوا خير وخوشية بمينن وقدخا نمينن سلاف